In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today is the 9th day of our novena to Saint Benedict. Today is presented to us as the man of God. Kindly all stand. Let us now sing the 2 stanzas of the hymn to Saint Benedict. Be seated. A reading from the Gospel of Saint Matthew. Then Peter said to Jesus, "Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have?" Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man shall sit on his glorious throne, you have followed me, will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or fathers, or mothers, or children, or lands, for my name's sake, will receive 100-fold and inherit eternal life." Reflections on eternal life in heaven. The unfading crown of glory, which has been reserved for the just, is the reward of perfect charity. The faithful servant who has overcome all inordinate affections and is filled with the love of God is ready for the blissful life of heaven, where nothing can turn away from the blessed vision of God. First, promise of glory. In the lives of the early Christians, the thought of heaven was ever present to encourage and console them amid their daily trials. The same truth and expectation as poured on the men of God in all ages, because of the promise of eternal victory in Christ. With the same assurance, Saint Benedict tells his sons to desire eternal life with all spiritual longing. Second, in the promise. Hope in the promise. To keep this yearning alive in mind and heart must be our daily resolve, so that, as Saint Benedict reminds us, we may be worthy to enjoy the vision of God who has called us to his kingdom. If we place our trust in Christ to his kingdom and prefer nothing whatsoever to him, then surely it will bring us all together in life everlasting.
Third, perseverance. The consoling words of St. James should therefore ring constantly in our hearts to excite us to perseverance. Blessed is the man who endures trials, for when he has stood the test, he shall receive the crown of life which God has promised to those who love him. Also, we should often recall the ardent appeal of Saint Benedict. Let us never depart from under his guidance, but persevere in the monastery until death in the observance of his teaching, so that by our patience we may share in the suffering of Christ, thus deserve to share in his kingdom. Let us pray and kindly all kneel. Almighty and everlasting God, you freed the man of God, Saint Benedict, from the prison of the flesh and bore him up to heaven to enjoy the vision of glory. Grant us, through his merits, the spirit of penance, forgiveness of our sins, so that we may one day share the joys of eternal life with him and all the saints. This we ask of you through Christ our Lord. Amen. Litany and prayer to Saint Benedict. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, Father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God, who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God, who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, O Holy Father Saint Benedict. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God, our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father Saint Benedict, blessed by God both in grace and in name, who wills standing in prayer with thy hands raised to heaven, this most happily yield thy angelic spirit to the hands of thy Creator, and promise zealously to defend against all the snares of enemy in the last struggle of death, those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys. Protect us, we beseech thee, O glorious Father, this day and every day by the holy blessing, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed. Amen. O Holy Father Saint Benedict,
Pray for us. Kindly all stand to pray the last two stanzas of the hymn to Saint Benedict. In wondrous ray of clouds, for light the world appeared before thy Son, and the deep emptiness is sea of earthly things that are empty me. Saint Benedict, to thee return the sacred song was raised to learn guide us on thy wasting ways, and God alone we seek to please. Song or glory be to thee, most blessed Holy Trinity. Thy love unbounded did impart to Benedict's enraptured heart. Saint Benedict, to thee return the secret song was raised to learn. Guide us by the lasting grace, that God alone we seek to please. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning, my brothers and sisters. Just a short advertisement. I'm Sister Mary Hildegard, Baroma OSB, a perpetually professed member of the Benedictine Sisters, Reparatrices of the Sacred Heart, in Bungang Ginto, San Antonio, Mexico, Pampanga, our new residence address. Our life is ora et labora, prayer and work. We are cloistered contemplative monastic community of women with a distinctive charism of adoration to the Blessed Sacrament. To our young ladies out there watching and listening via this live streaming, na nais tumugon sa panawagan ng ating Panginoon sa religious life and are interested to know more about our life, kindly visit us sa address po I mentioned a while ago, or text and call us to these numbers 0933-589-8431 or 0915-628-1290. 0933-589-8431, 0915-628-1290. Pray unceasingly and enjoy life with us, that in all things God may be glorified. I would like also to take this opportunity on behalf of Mother Angelica and the community to thank our kind-hearted parish priest, Reverend Father Arnolfo Serrano, for giving us this privilege. Thank you very much. Let us include in today's Holy Mass intentions the following: Thanksgiving of the family of Mr. and Mrs. Ruperto Dumlao, Do Martin Gomez, OSB, Engineer Adrian Briones, Architect Alvin Galura, Engineer and Mrs. Nolivito, Mr. and Mrs. Che and Early Manaloto,
Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose Nolasco, Kathy Furong, Mr. and Mrs. Noel Nukup, Mr. and Mrs. Domingo Dizon Jr., Mr. and Mrs. Justin Dizon, Mr. and Mrs. Nestor Ibay, Loretta Lynn Lindsay, Carla Milane and Caitlin Mary Ibay, Alma and June Espino, Julius Oliver and Mitchell Ibay, Sister Shelo Salgado, Eduardo and Jeneline Espino, Consolacion and Fe Ibay, Frederick Gerald and Mitch Espino, Dr. Lisa Moore and Lizette Shield, Chito Flores, Vincent and Duela Espino, Jeffrey and Let Hizon, Mr. and Mrs. James Carpenter, Dr. Ads Manalo, Mr. and Mrs. J. and Monette Macabali, Engineer Ray Pexon, May and Leng Messina, Bernadette Cheng, Mr. and Miss Lito and Globasa, Miss Sita Rodriguez, Sunshine Superstore, Mr. and Miss Marshall and Glo Macabalu, Mr. and Mrs. Chevel Yonila Fernando, Linda Bacani, Mr. and Mrs. Nonong Gomez and family, Mrs. Olive Conanan, Dr. and Mrs. Jude and Therese Verzosa, Beth Lim, Sitang Tolentino, Agnes Tulay, Mrs. Nena Ong, Sting Flower Shop, Mrs. Milet Ocampo, Ellen Kayeng, Renante Sandico, Mrs. Irene Katibog, Mr. and Mrs. Parinchona Pamintuan, Mr. and Mrs. Jose and Divine Tulio, Paz Roque, Mr. and Mrs. Ray Malyari, Kay Suliman, Josefa and Vic Garcia, Elsa Nukup, Bichi and Bang Balanton, Ruel Panlilio, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Melba Basilio, Riza Tolentino, Olimpio Macabali, Edgar Josie Dolosa, Socorro Kanda, Mr. and Mrs. Eduardo and Shirley Guarin, Sister Filomena Tamayo, Mr. and Mrs. Johnny and Alma Dofredo, Martha Dizon, Ricky Shonko, Romeo Miranda, Villamor Tolentino, Gaudencio Natividad, Alex Yusey, Baby Baluyot, Mr. and Mrs. Aida Ponyo, Mr. and Mrs. Roland Vitug, Wilma Morales, Mrs. Helen Mendiola, Mrs. Net Alquero, Rosita Soto, Perla Gumin, Marco Fernando Nang, Mrs. Lilian Borromeo, Ruel and Almira Alfonso, Lydia and Abel Canlas, Susan Vitug, Andrea Marie Escudero, Mrs. Annie Maliwat, Sister Clara Supan, Mr. Joseph Lorenzo, Rolando Inchi Mateo, Jennifer Dizon, Nitsi Ron, Jenny and Darwin Conanan, Mayor and Mrs. Teddy Tumang, Engineer Jess Punsalan, Lito and Bethrael Bautista, Pantigalang family, Mr. and Mrs. Matt and Feli Pineda, Myla and Bong Manalese, Gina Capulong, Lilian and Ray Antonio, Sonia and Des Villanueva, Baby Noel Bajon Bong Andong Capulong, Pines and Willie Lagman, Monica and Ludi Tumang, Delia and Virgilio Olita, Julian Almirol, Arlene Balbuena, Iver Mata, Isabel and Boy Antero, Evelina Escudero, Margie Rolly, and Sita Capulong, May Enriquez, Susana Macapagal, Angela Canlas, Angelica Punzalan, Mr. and Dr. Lizelle Alcoy, Marie-Therese Ong Chua, Carmelita Ginto, Anita Mazon, Gloria Galang Hills, Evelyn Lumba, Leonie David, Arvin Diomedes Hilario, Erwin Macapagal, Mrs. Aurora Datu, Mr. and Mrs. Sustina and Rose Fabian, Marlon Anisete, Mr. and Miss Gilbert and Monet Sanchez, Mr. and Mrs. Theodora Sampang, Mr. and Mrs. Emer and Corazon Barrera, Nancy Solomo, Dr. Anne de la Paz, Mrs. Romana Reyes, Christian Joy Capulong, Mylene Manalese, Janine Tandang, Susan Dico, Edna Castillo, Malu and Grace Mendoza, Jones Gatchalian, Sonia Sikat, Roland Celis, Jojo Endang Predezuela, Eddie and Thelma Manga, Maria Luz Argento, Benedict and Tess Flores, Francisco Capati, Jerry and Kathy Mendoza, Mark Dumlao, Dr. Angelo Martin Enriquez, Jeng and May Enriquez, Glenn Franco, Jeric Anton Enriquez, Mr. and Mrs. Joey and Norturla, Crisa Jean Sampang, Alice Reyes, June Tagines, Ronnie Meneses, Brother Ferdy,
and special intentions and good health of Josephine Macabali, Joy Camacho, Iona Tolentino, Luisa Maniago, Presita Polino, Litan Conching Chua, Doktora Imelda David, Zon Malyari, Maricel and Al Manalo, Marlon Tayag, Aida Dizon, R.C. Borja, Irene Ginto, Paula Lianes, Wilma Conching and Agnes Balaksaw, Remedios Nakpil, Hil Gozo, Mr. and Miss Carding and Flor Cunanan, Teddy and Alma Paraz, Fer Pabustan, Lucia Mercado, Mrs. Connie Giang, Nestor Hipolito, Nilunuko, Pet Santos, Lord Inventor, Aurea Yap, Reneco, Doktora Bilen Gonzalez, Ding Malyari, Doktora Carmelita Torno, Maria Uy, Ignacio Family, Abel Manahan, Loida Roselian Dicho, Alice Santiago, Bid Marquez, Adel Rivera, Judge Pedro Sunga, Oblates of Saint Benedict, Tita Sadsad, Kay Lazaro, Felicita Sampang, Munet Gutierrez, Ellen Panlilio, Maria Ginto, Doktora Irene Velasco, Claudette Passion, Milagros Nakpil, Ruben Tungol, Mrs. Rose Santos, Doktora Ocelita Galang, Let Bansil, Hasmin Cabral, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd and Mirna Tamanaha, Linda Lay Estrella, Net Bonus, Zenaida Polino, Therese Kapati, Nilda Bravo, Eduardo Manalo, Boyet Malyari, Mr. and Mrs. Wilson and Karen Isidro, Geraldine Crisostomo, Lito and Carmen Lazaro, Mr. and Miss Tony and Mila Loria, Pamela Dizon, Asuncion Yabot, Jane Sadie, Sonny Ignacio, Benedict Vitug, Adelaida Siragon, Bert and Paul Mariano, and for all our benefactors. Guidance of the Holy Spirit of Isa Tolentino, Ian Eileen Tolentino, Eris Dolosa. Successful bar exam of Jerko Studio. Successful U.S. Embassy interview of Mary Rose Marasigan. Safe travel of Therese Tolentino. And birthday Thanksgiving of Mr. Ruperto Dumlao, Carmela Dumlao, Feli Bacani, and Vicky Lozano. Successful operation of Willie Lagman. Speedy recovery and healing of Nukup. Salvacion Gomez, Donnie Sun, Mrs. Lita Dumlao, Father Bid Ichanova, Diosdado Martin Salgado, Pepito Conanan, Paz Sarmiento, Ronald Manalastas, Miguel Gonzalez, Josefina Sabornido, Isidore Dagle, Alan Cervantes, Father Gio, Christian Paulo Biñas, Christina Angelic Pilar, Encarnacion Tolosa. And for the souls of Gerardo, Bilen, Felicidad, Nenita, Pedro, Regina, Victorina, Vicente, Filomena, Carlos, Elohia, Balbiano, Leona, Antonio, Maxima, Adolfo, Benigno, Petrona, Cipriano, Teresita, Santos Senior, Zoraida, Ignacio, Mercedes, Mother Agnes, Sister Scholastica, Sister Benedict, Sister Thelma, Sister Rosary, Father Larry, Father Maramba, Monsignor Tans, Natividad, Alex, Eloisa, Ging, Loreto, Emeline, Candido, Maximiano, Marciana, Ludwig, June, Leonardo, Natividad, Bernabe, Erlinda, Ricardo, Margarita, Priscilla, Nesita, Abelardo, Efren, Ireneo, Leoncio, Juana, Proceso, Simeona, Eulalia, Adel, Victoria, Abelardo, Reynaldo, Bianca Frances, Edelberto, Ireneo, Oliva, Zenaida, Raymond, Marcelino, Sosimo, Natividad, Oscar, Clarita, Diosdado, Ifigenia, Henry, Consolacion, Ben, Juliet, Victor, Wilfredo, Rosalio, Jr., and for the souls in purgatory. Mayapat magrasya nga bakpo kaya kongan. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez, Dani Pagobo, Lerna Ariel Lamera, Thanksgiving and good health, Imelda Manarang, Benedicto Santos and family, Resty and Joyce Damian, healing, Father Lord Christopher Beltran, Conchita Guanzon, speedy recovery dari, Encarnacion Tolosa, Mario Supan, Mayra Paras,
Ligaya Perez, Episcopal Ordination Anniversary ng Most Reverend Pablo Virgilio David, Safety Travel Dadi, Jonas Capulong, Maylin Enriquez, para karing maldang kaladwa, Domingo Senior, Mariver, Carmen, Maria, Fernando, Elizabeth, 40 Days Antonieta, Edwin, Ronnie, Consolacion, Lolita, Seferino, Faustina, Raul, Elizabeth, Vicente, Aurora, Honorato, Herminia, Delia, Renato, Severina, Hilaria, hading maldang kaladwa kim purgatorio. Talakad tamo po. Kinaginingib pa ang poning anak, ang poning Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, At kaya ka antimurin. mayapayabak kay po, Mayapayabak po among. at bispera na ng pista ng mga kapatid nating Benedictine sisters. At batang yan nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapad pagkalungkutan ding kasalanan tamo, at anyaran pa may lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, dinatangka, ban pakikasundo mo kami, king metong at king ipa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginong Jesus, pakayapan mo yung sugat ng pamikasala at pamisagsagan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, mamilatan ka para kay kami king ipa. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may upayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Manalangin tamo.
Uy paming mayupaya, ipagkalod mo, king kaya kang iglesia, ingalang patanat at tula, ning pamiparangal, karing banal mong apostol. Manatili mo kaya sanang antabayanan, at sasakupan da, ban ingkarelang turu at alimbawa, ing maging inspirasyon mi. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Ihako binyeno karing anak no, reting panabilin. Malapit na akong makyabe, karing kanakong pipumpunan. Ikut-kutyo ko at iyabe, karing pipumpunan ko. King Kweboy at king asikan ng Efron, ing Heteo. Iting Kwebo at king asikan karing Maktela, king Dani aslagan ning Mamre, king labod ning Kanaan. Iting asikan seli ning Abraham, kang Efron ing Heteo, anting pigutkutan. Karinya makukutkut i Abraham, ampo ni Sara ay asawa no. Antimuri ni Isaac at i Rebeka asawa no. Karin kaya naman pepakutkut i Leo. Ing asikan at ing Kwebo, mesaliyo karing Heteo. Kaya rin ang menabilin karing anak, simpanalo kim pagkeran dimbitis no, sa kane metudtud, at o may patlud ay inawo, at may kyabe karing pupumpuna no. Inyang ikid na rin kapatad ng Jose, king mete na itataro, inisip do, potang maya pakarela y Jose, at mablas siya karelo, getang maroka depat dakeyo. Inya pe payabod da kang Jose, inganti kanini. Bayo yung mete itatang, masabi no, king patawaran mo na sana, hindi pat ming kasalanan keko, ikaming kapatad mo. Inya ngeni, ipakisabi mi sana, patawaran mo na kami, king lagyo ng Diyos, ning tatang tamo. Mi pakyaki Jose, king sinabi na kayo, ring kapatad no. Lepitan de ring kapatad no, at migsagablo arapano, ngaro, makasadya kaming maging alipan mo. Dapat pekibat ng Jose Carelo, kayo tatakot, Diyos kuwari. Marok maningting kayo laban kanako, dapat mayap inalili na kanitin ng Diyos, bandakala rin taong miligtas, antimopin ing milyari. Kayo tatakot, era kayo paboren, pati na ring anak yu. Makanya na lang leko karug salo at pematulan. Mibebeyo hepto Jose, pati ring kapatad no. Disnano indinalan at apulong banotwo. Ikit na laporing anak ng Ephraim, ang gaking katlong dayi. Antimurin ding anak ng Makir, ay anak ng Manase. Kindo nga no, pang Jose inyang mibayitlo. Sinabi ng Jose karing kapatad no, malapit na akong mati. Dapat na kayo paboren ng Diyos. Ilol na kayo king laboday ti, at idala king gabun, apeng ako na kang Abraham, Isaac at Jacob. Kanito pasumpa na lading anak ng Israel, nga no. Potang dalawa na kayo ng Diyos, at iluwal kin laboday ti, idalaylo rin ka na akong butol. Meteyay Jose, inyang dinala nyo at apulong banwatwo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalong ko king Ginoo, king kong pamangailangan, at enako pahinggulutan. Dalong ko king Ginoo, king kekong pamangailangan, at enako pahinggulutan. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo,
Maos kayo king lagyuno, sablang kiyang depatan karintao kay kong sabyan. Dalit kayo para kayo. Dalitan na niya yung kapuryan, ibali tayo, ing makapagmulala ng depatan. Dalong ko king ginu, king kekong pamangailangan, at ena kayo painggulutan. Tumula kayo uli ng banal ng lagyo. Bustan lang tumula, din sablang sasamba kayo. Panintunan niya yung ginu ating kayang sikanan, ing pamagdulap kayo, eyo sana kakalingwan. Dalong ko king ginu, king kekong pamangailangan, at ena ko painggulutan. O lahi ng Abraham kayang talasuyo, o anak ng Jacob, a pinili ng ginu. Ing ginu yung kaya katang Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog ayatulo. Dalong ko king ginu, king kekong pamangailangan, at ena ko painggulutan. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Sabik kong manayak king ginu, uling panaligan ko, itampe nga kuno. Ang ginuman tabi kay kayo, At keka antemurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o ginu. I Jesus nga nakaring kayang alagad, alang magaral amay git king kayang talaturo, alang lipa na may git king kayang Panginoon. Inya ing megaral makagyune ketang maging kawangis ning kayang talaturo. At ingalipan maging kawangis ning kayang Panginoon. Nung imbuntok ning pamilya, ausan deng Bilzebul, lalong marok ing yausda karing kayang pamilya. Uli nito, kay mitatakutan karing tao, na numaning makatakap milantad, ating balang lihim mibulalag. Ing sasabihan ko kayo, king maralundom, ulitan nyo king masala. Ating sitsit da kayo, sukat yung ikulisak. Ay lapitatakutan ding makapate king katawan. Dapat ing kaladwa, aliran naman. Bagkus, ing sukat yung pitakutan, yung Diyos, ang makapamarusa king kaladwa at katawan king impyerno. Malyari kayong makasalingado ang denas king alagang 10 centimos. Makanyan maning metong karen ay malyaring manabo king gabon nung nakaburyan ning kaya kayong ibpa. Agyang imbok king buntok yu makabilang. Inya kay tatakot. May git kayo laga kesa karing denas. Ninuman ning mipasyag king harapan daring tao king ya kanakuya. Makanya mo naman yung daptan ko para kaya. King harapan ng ibpa ko, karimbanwa. Dapat ninuman, ing misakwil ka na ako, king harapan daring tao. Isakwil ka naman, king harapan ng ibpa ko, karimbanwa. Ing may pabalita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Magandang morning po sa lahat. Kamusta na kayo? Medyo nakapagpahinga po ako ng konti kasi puro tayo mga guest priest lately simula ng Monday. Kaya lang nakapahinga ako pero ako meron ako mga kaibigan na mahinga naman.
Sunod-sunod sa aking mga kaibigan ang namahinga. At parang naging mas realidad sa akin ngayon ang kamatayan dahil sa mga nangyaring ito. Sunod-sunod po sila. Siyempre, yung iba dahil sa COVID. At sino bang di natatakot sa COVID? Ang natatakot magkasakit, matatakot mamatay. Kaya maganda po itong ating ebanghelyo ngayon. Isang paalala sa atin na baka tayo nababalot ng mga takot ngayon para paalalahan tayo ng Panginoon na huwag matakot, huwag mangamba, huwag matakot sa anumang nakakapatay sa ating katawan tulad ng COVID-19 o nung ano pang mga kinatatakutan natin nakikitil sa buhay natin o sisira sa ating pagkatao. Kasi nabanggit dito ng Panginoon yung pag-insulto sa Kanya, mangyayari din sa mga alagad niya. Tayo rin po siguro. No? Kung minsan natatakot tayong ma-insulto, mamura, pagsabihan ng masasakit na salita. No? Pero isang paalala ng Panginoon dito, huwag tayo dyan matakot. No? Huwag tayong matakot sa mga pwedeng manira ng ating pagkatao o kaya kumitil sa ating buhay. Kundi sabi niya, dapat ang katakutan lang natin ay ang Diyos. Siya lang may kapangyarihan sa buhay natin, katawan at kaluluwa. Siyang may kapangyarihan na talagang kumitil at magbigay ng hangganan, katapusan sa ating buhay. Parang nakakatakot, di ba? Pero hindi naman dapat katakutan ng Diyos. Kasi sabi nga rito sa ating ebanghelyo ngayon, kung yung mga ibon ay mahalaga sa Kanya, kung yung mga hindi natin binibilang bilang importante, napapansin niya, lalo na tayong mga tao na tayong espesyal na Kanyang nilikha. Kaya yung pagkatakot ay hindi yung parurusahan tayo. Yung pagkatakot ay hindi yung baka gagantihan tayo sa ating kalokohan. Kundi dapat yung takot ay yung takot tayong mawalay sa Kanya. Takot tayong mawala siya sa ating buhay. Kasi nakakasigurado naman tayo na mahal niya tayo, na mahalaga tayo sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan. Kaya di man tayo dapat matakot sa anumang darating o mga iniisip nating parating. Tulad niyan, no? Kuminsan nga po pagkasama ko mga kaibigan mga kaibigan ko sino kayang susunod na tatamaan ng COVID sa atin? Pag may mga ganon. Pero ika nga po, hindi naman tayong may hawak sa pangaparating. Diyos pa rin ang may hawak. Kung paano siyang may hawak ng nakaraan, ng kasalukuyan, ganyan din ang darating, ng future. Naalala ko nga po yung kanta ng mga nagkukursilyo Di ba, yung team song nila Que Sera Sera. When I was just a little girl, I asked my mother, what would I be? Would I be pretty? Would I be rich? Sabi raw ng kanyang nanay, na, Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future is not for ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Bagamat ang kanta pong yun parang kanta ng isang atheist. Kasi hindi binanggit ang Diyos. Yung whatever will be, will be. Pero yung kata'y sinasabi, kung ito yung mangyayari, tanggapin natin. Kung ganitong mangyayari, tanggapin pa rin natin. Whatever will be, will be. Sa isang sumasampalataya, kung ano man ang nangyari, ito ang kalooban ng Diyos. Kung ganitong nangyari, ito ang gustong mangyari ng Diyos. Kailangan lang nating yakapin. Kaya pag nagkasakit tayo, at gumaling, yan ang kalooban ng Diyos. Salamat. Kung tayo
pumanaw, kunahan kalooban ng Diyos, let it be. Na. Mayroon po tayong sariling, mayroon tayong sariling salita sa whatever will be. At yan po yung bahala na. Bahala na. Tayo po mga Pilipino ay mahilig tayong magsalitang bahala na. Matutuloy ba tayong lakad natin sa linggo? Bahala na. Ganyan. Mananalo ba tayo sa ating laban? Bahala na. Ganyan po yan. Na? Papasa tayo kaya tayo sa exam? Bahala na. Gagaling kaya tayo sa sakit? O kaya mawawala kaya yung COVID-19? Bahala na. Yun ang parang natin, kung ano man mangyari, let it be. Pero alam nyo, yung bahala na para sa akin, ang kahulugan nun we put everything in God's hands. Putting everything in God's hands. Bahala na. Para sa akin, ang bahala na shortcut lang. Ang talagang pinanggalingan ng salitang bahala na ay bathala na. Bathala na. Yan ang kinikilalang Diyos ng mga ninuno natin, si Bathala. At siguro, ano bang tawag niyan? Nasira na lang. Yung from Bathala, naging bahala. Pero I do believe yung pinanggalingan ng salitang bahala na is Bathala na. Kasi yung mga ninuno natin naniniwala sila sa Diyos. At ang Diyos nila ay si Bathala. At pag sinabi ng Bathala na, hayaan si Bathala ang mamahala. Hayaan si Bathala ang gumawa. Siya nang mamahala. Bathala na. At ito po yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Matuto tayong sumabing, bahala na. Ibig sabihin, bathala na. Hayaan na natin ang Diyos. Magtiwala sa Kanya. Manalig sa Kanya. Sumampalataya sa Kanya. Gayong siya naman ay Diyos na mapagmahal, mapagkalinga. Hindi niya tayo mahalin. Hindi niya tayo pwedeng hindi kalingain. Kasi yun ay ang likas sa Kanya. Yun ang natural sa Kanya. Kaya sa atin po, natatakot ba tayo? Nangangamba ba tayo? Ano bang gumugulo sa ating isipan? Ito, bathala na. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon tungo sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipakit ming dalan, kingkekang balayan. Ginoo, ipakit me ing dalan kingkekang balayan. Para kay Santo Papo, ding obispo, ding pari, at din sa blang Kristiyano, lalo lasanang miwangis king karelang talaturo at ginu, panketo abulalagde, ing balang lihim apisyag na karelo, ipanalangin taking ginu. Ginoo, ipakit me ing dalan kingkekang balayan. Para king pamuntok ning gobyerno, makaluklok lasana at makapagplano, king tunay ng pamangailangan ng bansa, imbis na kikilos lamo at magdesisyon, agpangking reaksyon da rin tao king kasalukuyan ang malilyari, ipanalangin taking ginu. Ginoo, ipakit me ing dalan kingkekang balayan. King aldo tang pamibiyebye, etala sana pitatakutan, di makapanasakit kay katamo, o makabili kay katamo king kapahamakan,
o migit po. Nunay mitakutan tamo ka rin taong makakemi kay katamu. King pamikasalo, ipanalangin taking Ginu. Ginu ipakit me ing dalan king kekang balayan. Para kay katangan, kapilan man sana, etami pamikatagon misakwil king Ginu, arapan din tao. Banketo nakatay sakwil arapan ng igpa, ipanalangin taking Ginu. Ginu ipakit me ing dalan king kekang balayan. Ngayon, yadwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Uy pa, may kabanal kesa ng takot, kaya ka, baan adinan ming ustong ulaga, ing turo mo at halimbawa. Misa nakakalingwan, ing may git keng maulaga, karing aliwa mong lelangan. At ang timurin, lalo kesa ng miwangis kaya ka. Itiyadon mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at kanta indalit para king pamagsadya karingayin. Reta pong makasadya mag-offer, talakad na po. Manalangin kay pakamalang kapatad, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuitin daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, itugtog me kay kaming banal ay Espiritu, at inipa karing kaya kang alagad, baming akilaling kala matinggap mi, kapamilatanda, at tayang pangmiya iting sakripisyo ning kapurian king kaya kang ligaya. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antemurin, yat nayo ren puso yu. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Emo kailangan ning kapurian ay payabot mi keka, huling iti makaragdag king kala mo. Ingyang pang ming kapasalamatan, kalamyan namang ibat keka. King babye mong kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang at ikami mo rin ing susulong king kekang grasya, kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kaberi sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ning kekang ligaya lantok nang ngaming babye kapurian keka. Mayupaya, ikaw ay
Kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuaning tinapi at pepasalamat siya keka. Pira sunay at binyene kaling kayang disipulo nga natanggapan niya itikongan at kananye. Iting kanakong katawan, Pamidaun, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minungko ka niti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran laring kasalanan. Data niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inigaganakan niyo pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyening anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bahan sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kay meto yato, ban may ganapya king lugod. Kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa. At Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman ding kapatid ming Pepainawan at maninayang sibling niya, lalong lana di Maria, Mariver at Carmen. Ading aliwa pang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimal mong kaburian. King kaya kabaning Panaun, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alanganga. At kibit nung kapaninulugod king ipa, manalayin tamang ini kaya, karing amanong tiruning Ginu kaya katamang.
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king Panaun mi, bangking kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabaya sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka antemurin. Pumika kapatid, masaya tamang yan yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayak, pus king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampantanggap kaya ka, dapat tiyagkas mi nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kaya ka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya ka i Maria binili na ing kapanaligan na, kambemu i Kristo, mi katawan niyang tao, nuan a San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at teran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang ponsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal atawo. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami, ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo in pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emusana pisawili ngaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nincassia, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, papanatilian mo kaming tapat, king tururing apostol. Minsasan metong king panalangin at king pamamirasong tinape, at metong mo naman, king tula at kasimpyan na puso. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. in the name of God the Father Almighty, who made heaven and earth, the seas and all that is in them. I exercise these medals, oil, against the power and attacks of the evil one. May all who use these medals devoutly be blessed with health of soul and body. In the name of the Father Almighty, and of His Son, Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the love of the same Lord Jesus Christ, who will come on the last day to judge the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty God, the boundless source of all good things, we humbly ask that through the intercession of Saint Benedict, you pour out your blessings upon these medals and oil. May those who use them devoutly and earnestly strive to perform good works be blessed by you with health of soul and body, the grace of a holy life, and remission of the temporal punishment due to sin. May they also, with the help of your merciful love, resist the temptations of the evil one and strive to exercise true charity and justice toward all, so that one day they may appear sinless and holy in your sight. This we ask through Christ our Lord. Amen. At bukas po ang misang pista ni Saint Benedict ng ating mga kapatid na madre ay 6:30 in the morning. No? Kaya lang walang kainan ng mga mothers at sister. No? Inginom ang tabi kay kayo At kaya ka ang timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayipain tutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may yarinig kay katang kapag masusyan, niya umeta ng ining king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kay kanyan. Gandang araw, marami pong salamat. Mayapat magrasyang oras kay kaingan po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasangsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko Tabyayan o Kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit no king COVID-19. Ding aliwa baka mainit na lo. At mabubuisit uling nga lang makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikamatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya being pisamban karing mituran financially kaniting pandemic at pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo kinging parokya tamo kabilang niya kareting mituran kareta pong first 9 months ko kaya king parokya waling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to
February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dita. Pero inya pong magbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at megisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, pondanong, yung maintenance tamo, then aliwa pa pong programa nga dapat tustusan. Siyempre po may bawas na rin sa simba at may lakota mo rentals kareng king hall, ang po pa king mortuary niya makanyan pong nanapin may langining kaya katang kabaning tipan uli na niti then po nga bego keng finance council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong sa king parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council baan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti o kaya iskan yung code king baba sa asan ko po yung kaya kayong taus pusong pamakyadwangan kaniti at mananasana yung ginong Diyos ang mayupaya yan ang balang mablas king kaya panyod gana ka ini po yung kaya kayong talasuyo among nga rin Serrano at bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning Banal Espiritu,